Nadadael flood control project mat apo iti iliti Vintar natarimaanen sakbay iti inspeksyon ti ICI. Nasunod-sunod tayo dito in fairness to the contractors. Kapag covered pa ba siya ng tawag dito? Covered pa siya ng insurance, what you call that one? Warranty. Kat mabalin pa lang matariman. Yes, kuna naman ni retired General Azurin. Hindi man naman ti ado pa yung detalye malipag kina Idol Dennis nakatutok di tangay Vintar. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis kami. Pagbitlaing iti panagbisita ti grupo ti ICI team iti paset ti Vintar nga nadala proyekto iti ilang kalabas gapo iti Baguio mismo nga ni Special Advisor Rodolfo Azurin iti nagturong iti lugar para palang iti inspeksyon iti ni report nga deneperdi nga dike ngen tariman mo ten sakbay pay nga nagturong iti grupo. Kuna ti team nga adalang di kitay komento da kapos sang papada iti disenyo iti dike no pay dato ket nawas na ken nagatidog nga paset iti Biscak River iti Vintar Ilocos Norte manipod iti Barangay Alsem Idol Bernard. Kuna ti Special Advisor nga dato ket may paneknek nga natarimaan dato nga di gabuta napintas iti panakay plaster na nga ma-double check mo tumutlaeng ti specifications nga naipakat iti nalakamat nga proyekto iti Vintar Ilocos Norte. Imbaga na pay kung natarimaan man pasok lang ti warranty period. Correct. Ito gabuta dato ket napanagarpa lang at na 2021. Para magandang tingnan na uniform check bakit gano'n para may gumaganda rin na tingnan. Uniform na pa kami. Kasali po ba ito sa warranty na period na nakita nito sa document sa HPI ng Malagi? I think nasa scope this project ng 2020 and 2021. So kung 5 years na basta natin, kasama sa warranty. Hindi ba yung sabihin na may warranty pa, okay lang kapag itutuloy nila yung project? Kasi nasa warranty sila pagkasira, ayun din lang. Kasi ano yun yun ang naka-stabilize sa warranty na kung merong damage, kaya parang sa gano'n, tumitigil naman bakit nagkaroon ng sira kung nagkaroon ba ng problema next to na nagkaroon ng problema bakit yung iba yung nasira kami na ito particular na ilin na sa punta ito, Bernard, iti amunta ito pa iti agbay ng resulta na gaputa dahil iti ma-double inspect para palang ka dati panakakita nasurot mo lang dati paano gano'n saan tapos sakit mamu ano apay nga na pergi at dadag iti saan kalpasan tiya pa nagturong iti Vintar dagdaos na matang nagturong ijay Metro Gabo para palang ka dati sa bali pa yung flood control projects iti nakamat na lugar ilang nagbalindata nga reactions iti team iti sang papada iti sizes iti sheet piles nga nakita iti lugar Idol Bernard kasi ado yung kapila magkita mo nga saan nga event dati katayag iti sheet file nga iti dike iti Barangay Gabo iti Sirat iti Lawag no iti kasta in summary awan tinakita ghost projects iti Ilocos Norte Idol Bernard kasi sa praknikan babaen ti ocular inspection iti ICI team iti Ilocos Norte iti Laing Kalman. Damak pelang manipod ti ICI Idol Dennis Alipio Tatak RMN.